eti na so fo betimi ne se e de se se hey me otinini aso fo ye hwe ya na nya agrodi o enya agrodi eduma bi so school ye asofo a omo wiase nya na nkwa asofo a omo wiase a onyame afa mo nukrom kra no so education enka ho a e ha adwen the opambo ye first one lack of education onyame afa opambo de but o lack education enutinam e ma no bebre wo ho a ye fa serious edumre bi a akra na be che onyanza Job chapter 9 verse 10 ye kono okay o bible say nye obi a wanyi ni pin nim nyanza enye obi a o enfidodo ene je se wono no o nyanza ni edumre bi a akra betima kire edumre bi o ma Israel nyina na mo po hen amredi o ma Israel so hwe o ma Israel esu say yo Onyankopon ade obi a odi fe 7 years e fa ni Jehoash ene bedi o ma so na mpenfo okay enti no o hwe ensem na o che fifie e fa ni say o che fifie e kana emu da ho okay emu da ho every say o hwe man no me de fe no odifo e pambo me fe no odumtini opambo ye because me de me hu so odifo o ye odumtini opambo ensem na o che e ka che no okay o hwe mu a enokre enti no adumla Onyankopon enam okache momuso arubuku opambo ne neoma oye a ohu ni se o enyamedwuma utimi ko tren radio so wasondemu sabe ma de jasemu ensem basana as the jokes okake jokes nkwa David onye serious today is the time me fa video akache ni say o ma back to the senses. Abusia ya papa opambo enya ede enome nsem no agufom na odi gufom a we ankwanfa ma wimledi na emom ekọ ede ma okatachi ehwifa eno ena mpenifo se opatafo we ya na wodi aba na nka okatachi ehwifa de ni nka opambo kan ya o kire se wimledi ya obedome no eno na ka opambo okatachi esim na ka wa kire opambo se sofo de nka yenya eniema sa na eno ena opambo kire se okatachi pese o kire se ono eni bema wa Ghana ha de eni enome no wimled ni kwa wanya anome ni wanya anome ni biem nemom ono okatachi efrifa no ena wada ne enome nsam no ede agunu so aseme no ka say de wo anopai angel morning show no so no okatachi nso so akwotu sam 109 ede ama sofopeni opambo na eno ena hu akohiama ebi eta opambo achi ebi nso eta okatachi efrifa achi ewo media no so ebi mu kire se ne opambo ye de no ano no fi se uye nyame sofo na uye nyame difo a ewo se edru ba bia uprove ma manfo no hu se ampa nyame tumi ena wodi eye adwuma no ebi nso kire se ne okatachi ye ka no eno ano no se uye sofo a nyame wo we wa ma mekire mpapa mu wa ma mekire titimu obekire wodo obekire biakoye obekire abodwechere nti se uye sofo na wan dansa esu yi mu bi edidi a ene na wo sofo die na wodi no na akakakra we ene ho akohia se edi ho nkomo eno ntimi saka prophet wo menchen ha ene no eba bi didi nkomo eno tebusia ka me ho abra me ma prophet Anderson Akwaba. Prophet Anderson Papa mo Akwaba Bejo baa ma papa bibi aboko adom na we tiatias papa yehwe Yesu ayidu na china ose wanfrɛ ya manim gwase ofrɛ yen se obama yawie papa nyame ye odo nyame kyerɛ ya bodochere eno ne mo enema a kyerɛ se honhuma ba no ede bi ne odo abodochere bi akoye ne ade enti se ekoba ne se sofo obi ye wade na wanya abodochere wanya odo amfa ntene nipa no na ekoda ne enome nsemo a na obi bisa se eye den na ya bedru we. Okay, Onyankopon insha ne question obisa me. Obi a onyame afre wo na onyame honhom eti mu na oye onyame dwuma no. Eni kwa se sembegas anome semefo no mu yede eba. Okay. If we say Romans chapter 12 the verse number 14, I said bless but do not curse. Okay. It is a way onyame nipa anampo we Christian a ministry na Yesu ma edema loving ministry. Okay. Nti ni kwa se we sofo a ye hu se no men sem efi no mu aba every say enkyere Christo su ewo sa enipa kono emu. Okay. Papa obi so beka se Yesu ayede na chi ne dru ba bi a wokọ dua mpo ho na wokope abate adi na okọ na dua no anso aba no odome dua. Okay. Edru mre bi a Yesu kasa mu no okasa
abebuo mu ne kasakom enti wanwe na wo ka ne trasa na you know enwie peye ohono Yesu ka se edua anso aba no obeye dey obeka atwene ende sa eye symbolism bia odigina ho ma enipa enipa ho asana na wo ye dey na o kan ohun se wo ye nipa usuni oban a ebeda di e wa abonten na me hu aba a ye dey eti hu ida say abapa ana say dey ababone what I say it say the be fu mo ba no anye aba e se fata Kristo dia ene won ne da na wo yesama ye se oba wo fa ne makono ene won so unya ne nchen ebenya dai enko ene na wana sa kwana so die de edi bu be no enkire se kwana ekodomi obi okay papa na ye se ne wo kan kire se sa wo ye sofo a mo se wo domi oh dabi wo ye sofo a ni kwa se odomi on se o kan 1 Timothy chapter 3 the verse number 1 ekona trend man say esu a esefata onyame asofo in fact ensem na o kan no enuma bebrebe wo ye sofo a for the first one e was say enipa bia enya ho asem kan okay e was say wo ye oyele ba ko ekunu wonye sadwam wonye popo wonye abefo ompentokwa okay na ende sofo a e was say wonu wodan esu bi se edi ba ne se na esu eyina ana edi a akwe ntokwai akwe watimi akwe popoi akwe di detemi no Yesu amfa sa ministry amai okay yedie yenu masem eyodo okay 1 Corinthians 13 verse 1 ebani yana ode mai eti na wo se masa odo no yede ededi ana yakwanya me asofo yi yeni bebre echen ne onu mpo ngede onye Kristo ni ti e ba ne sei na asofo bi aka wa nanti nyame asem no so amfa ne nipa na ankasa na akoye no me okay eno me hu se nipa no emfre urade because asofo ofre urade no enfa on se ne na bofo tie onno me obi ense na brabo se sofo enno me sofo no masem hira sofo no masem ya die sofo no masem ense ya die yes sanity papa ofre Abraham na oshira Abraham ka kire Abraham se ne obehira no onu awade behira no na ne obedome no onu awade bedome no no correct enti se nyame a yedi na chini ti medome ne obedome Abraham a den ti na se sofo no su di nyame achi obi aye na de obi di nanim atwitwiri fom obi aka asem bi atia no na osusu se owo nyame bi odi na chini nyame ne ti medome no onumi ni papa ne manipa ne hu se ampa nyame tumi ena sofo ne de adwuma onyame hira ne question bi say na me ka asem bi say ewo onyame som no generation by generation okay enti no yewo generation bia ne dwumadie bi a onyankopon de nkofoko bi ye dey ediye be omo generation what I say o kan Genesis 12 na Yesu nyankopon ka se obiela obedome Abraham obedome na obiela obehira no so ebehira no on say Abraham no no ankasa no for the first one now no onye single person okay Abraham no no your mind as a whole what you come say Abraham ni muna Israel free here dey e buy okay wahuno enti no onyankopon so efa Israel de ono ane dia according to Psalm 127 verse 18 to 19 wahuno say obi be lo baka tia oman Israel no okay waka onyankopon de akoma okay ti ono so fa na ho ne dey enche no ti o ka sa na sa na ye dey e kire nye se wosange onipa ba ko but emom ne man anase ne ma eno kura so no wanka se enipa ne no me wose wuwu enipa na eno mo nsem efiri wo nten eba onyame nipa ho a ana onu Kristo eman a emu ho no ena onyankopon enhwe manfa ho ne dey enko na bufo ne no be dey eba so that means any kwa say we nipa umma eno men se before no mu ye dey eba okay wose Abraham my fro my okonkron my oman my te ho be hira nipa biala wose wanti wi nhye na me de hira no enti obedome ho me na dome no adentia every say Abraham ye dey ye onyankopon ba wanka say Abraham se obi di do atema dome no wose se obi ye wade enya me wade me dey madome no
that means so we also for us obi o bone a chema urade ja ko ma urade because okon ya yako e yo no ko se ya se ye Nyankopon adwuma na ye ye dia and fa won se ne ha on ti bia ye nyina no na Nyankopon be ye dey obeko ama ye hwe de bi na ye fle odifo bi streaming na obaye ne nyamedwuma wi na adumra e wo se ye sina bo e dey ekum fle ase okay hwe ye ena ye asofo ne ye difo ye nya ahwe o sa ye nya adwuma bia o esa adifo bi abetwa to maye no okay obahema enya adeketo o na we se sa odifo streaming na Roman soldiers achi no esi no abo omukuno na wase osura bie sei wase mahu onyame ni onyam ni ne tumi se dead ni wo mpo no wase ruade udina na mebo ekose me de mewu na wo de wo obedi watema wase de chema ruade emanu me se ma ene se kase me kase we de wo we de da bi enya wona wase mi ngu se wo we no anka obedo me Nyankopon wanye sa debe na aba asembe na aba obi akasa tia wunti a wo so obedo mu bi ase obi efre ruade okay dem bitima kan papa ye bibia me hyiamu asofo se ya na ya na meka ne se ye de atworo no ye nimu papa te se mu asofo ya wo na mo cheche ye tworo no na papa se ye kwotworo na ye hwe King Second Kings chapter 2 verse 23 to 24 na Elisha ko baby na enkwada ekodu ni hofel Elisha nyame di fo kese pa ya wodi nyame na eye adwuma a bible no edi ni ho adanse nanso ebra nkwala na twetwe no Elisha commande sisire mani fiwrem abawe nkwala ene ne ya ka odome nkwala no enti se edru baby na uye nyame nipa na se obi provoke wa enye the best thing about me aye de twitwaje ho abemo nipa ne ho se nyame tumi te wo so bibi wo ho pese wo kire nipa ne ho se enye difo bi na de nanim ye fom enye difo bi na kana asem basa basa wo release bi ma de ko de ne adwuma wo ho se mmampa de de wo difo kan onyago boata no Christian obisaye wonso ebie Proverbs 24 verse 24 okay. You know us na me can say bi a kire wo se ye wo adifo nwuma no na se onyamo ye no generation bia ene enkrofo nyame yisi wo mo ene djuma de poten ode o mo ye de edie na ewo olden days no na onyankopon na difo no ekasa pa in fact ho na ka say obi odifo onyame ani onyame akoma na onyankopon wonye bibigi se onankomo so na ode o mo adi djuma bi o mo de o mo edi sa time no na covenant na edwuma pam se odifo ne kasema na bam ba Yesu Kristo ministry of the man na aye ne loving and caring ministry of the man no yen ya blessing ade ebo ye ho ban grace onyame adom sa time o mumbre no na the word grace na ni wo mo bia already Ephesians chapter 2 Paul be describe ekwan kwampo a ya bresu grace na adom na efa so ye adwuma enti ye ni omo abresu no enye pe ye generation ne sa national kan no enye pe eti wo odi for dia wo se hira ye bresu minister nyame edema ya no we di mame papa pacho kan bi Proverbs 24 verse 24 Proverbs 24:24 yes papa pacho de koso na yes eno nti no wo ye osofo ana wo ye omodifo a mefa kunya resu aka kire wo se odo nanti na se obi eye obi buka na etia wa na masem no so na efa teche nipa no every say Yesu na dina chi no oyo odo ohun nti mefa tumi nsha won sem nka se wo yo so funti wo wi ase tumi nyina da bi Proverbs 24:24 He that saith unto the wicked, thou art righteous, him shall the people curse, nation shall abhor him. 25 But to him that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them. Yeah.
What they say? It is share and some more emo do walking. To we onyame so for onyame di fo a ma enchereche na ye de Kristo aye de asay no mu na fo no mu nye de emra na efa chele you know onyame ma no abra Yesu Kristo eba tasisi no ade bi si Matthew 5:44. Okay. What kind of many bejipa? Matthew 5:44. Matthew 5:44. 44. Yesu Kristo no akase nu mu asema what kan you. It is a we ye Kristo atidini ana we ye Kristo esofo na afroba asefo no mu a he mo nyi na o. Okay. Matthew 5:44. Yes. Na me de me se mo se mo no mo atamfo. Aha. Na mo mpaye ma won a wotam no. Enti Yesu Kristo minister de maye no. Wo se wo mpo obi opeso okun. Obi o yi ni se wotan o. Obi a wo nyako bekun. Okay. Wo se ye dey. Don. Na fe ba no se na fe de. Wo Kristo din na asem eja wo sei. O de ahye won sa se wo fa church so mu sei. E ba no se na ade o de aye no mi. Okay. Sa kan ni bi. Ebi obi ti wante. What does say? We assembly na Kristo ka kire asuafo no. Okay. Na o kire o synagogue na o kan assembly. O say. Aha. Na me de me se mo say. Aha. Mo no matamfo. Bi bawo. Enti Yesu Kristo ka assembly no. Yesu Kristo no ni ewiase age nkwa. Onu ni mo je na be di ewiase nyina nkwa. E na o ka kire sofo o Kristo ni enipa bi le wo ho nkwa je kwan ne se. Me de so pese wodi machi so pese wodi mi sofo so pese oni mi nanti a me Kristo me de to watamfo obi wi ni se watam wo don. Okay. To asoma me na mo mpaye ma wona wotam afei bom mpaye ma nipa won mpa wie. Okay. Enye no me enye duabo. Yes, this is the ministry God gave to us as a pastors, as a prophet. Okay. So be o town won pay ma no jeniye chene Kristo do chene se Kristo wo yo do. Okay. Mani hu abapa etu mu mani hu Kristo wa de wa frɛ wo hwade Kristo wa ye fasting ekomodi no na wo twese na beso na hwede o ye no enti abra onyankopɔn timi di Job ye eye ono na abas wo de se hey Job hey Satan o do pa tempt no hey o de gine bia hey the crowd untimi entachi na oyobi a osomani oyobi a otene enti na so fo betimi ne se de se po se hey me otene ni asofo ye hweye ya muduma na nya agrodi o enya agrodi edu me bi so school ye asofo a omo wiase nya na nkwa asofo a omo wiase a onyame afa mo nukram kra no se education enka one na ha adwen the opambo ye first one lack of education papa onyame afa opambo de but o lack education enutinam e ma no bebi wo ho a ye fa serious enye nyame tumi na wopambo mana daddy enye nyame na wopambo yama ne ho ayehu de amada sa kire se enne wo kasa no kasa ye wadom na se grace na se Paul se adom ni nti yenkoso ni bone ana man beba Kristofo no aye se adom enti ene akwala kasa chepini mu a wonhwe obi ye ni yenko bone a onhwe fi se nim se so okofa bosu ni ade de a wode be gye wat one so na do but Kristo ni de o Jamenka Kristo ni de o ye na de o ni jame nyame enu nti no ye to agu mu saa na ye de ne enwose ye de ye nyonko no ye de ye ho Kristofo oya mi srawo papa ko fo do nya ko po yi srawo the other time we encounter in fact manage pa as if you attack kaya da body edge power say fat and figures you know sir when you be aiding komo na o ma na hu fat no en kire say what the deep ni bi atemo okay ana panifo say ne wo twa osam no ana mpempene onum se de chia ye dey na chia edumre bi a akra na be chi onyanza Job chapter 9 verse 10 ye kono. Okay. O Bible say nyi obi a wanyi nipi nim nyansa. Enye obi a o enfidodo ena je se wono no we nyansa ni. The dream le bia akra
akra beti ma kyerɛ wade Okay. edurumre bi ɔman Israel nyinaa na mo pɔ hene amre di ɔman Israel so hwɛ ɔman Israel a esu sɛ yo Onyankopɔn ayɛ di obi a ɔde fi sɛ years fɛ ne Jehoash Any bedi. ɔman so Nampenfo. Okay. enti no wohwɛ ensɛm na ɔkɔkyɛ fifie yɛfɛ ne sɛ ɔkɔkyɛ fifie ɛka na emu da hɔ Oh, okay. emu da hɔ efi sɛ wohwɛ man no me de mfɛ no odifo ɔpambo me fɛ no ɔdwumtini ɔpambo ye because me de me hu sɛ odifo ɔyɛ ɔdwumtini ɔpambo ensɛm na ɔkɔkyɛ ɛka kyɛ no Okay. wohɛ mu a ɛyɛ no korɛ enti no adurumla Onyankopɔn ɛnam ɔkɔkyɛ mmomu so ɔrebuku ɔpambo ɛwɔ ne nneɛma a ɔyɛ a ohun ni sɛ ɔyɛ nyamedwuma Oh, okay. Utimi kotre radio so waso ndemu sabe ma de jasemu ensem basa na as de bia jokes okaki jokes nkwa David onye serious today is the time man me fa video aka tell say o ma back to the senses if you say sabe wodi nkwase ma chedo hey ma me bra sabe ukunu ono da say onu yi star by sabe okoran so say sufo I was saying nyansa fi wonu mu pa benim say obi ebedi matere bi o ye fan but this is the fact na sufo na aso na mo say ma me bra enu okunu da say ma me tam na obi metro kan fa so okunu da o se da ho o ye ne dey sin na pombe Okay. sin na bitambe Okay. man onye serious that's yesu afre na pade a onye na pade Okay. if our hoya ne nkwaje ebebo no na onya asa no enum esem no if say before the yes Okay. Papa, we dey ye bre no aye bia Okay. nsa na me last question bi na fi wabo wasem ni nyina tofa e de amame. Wo ma ye ti ase se tete hono na nyame ni adifo no na eye covenant e no na oni wo mo enye nsa. yeah Enti apribia ne ni nyame eye. Enti sa season we no enye apam eye grace Yeah. yes sir. Yeah. Okay. Nyame nso yenim se ne ote enra no ote sa ene onsesa. Abra Yesu ba asase so no o se ne onpeso obedi wo so hene no mo mfa ne mra ne ni wutweleti. Enti se Yesu Kristo ayedi nachi Yesu obekire ye wodo Yesu obekire ya bodwechere Yesu ayedi nanam wachi no se edru ba bi mani hu se wankum krofo bi amfiri ho a wo mo mma kwan e ma ne bedi wo so hene dia enye na nipa wo sese ye gini dia ye beye nsenkyene akyene ono ye no edru ba bi na se obi de anim eye fom edru ba bi na se obi de sa difo na anim eye fom dia se ne papa Yesu kra ampene na so se ne o mani ni wo twene ti dia ene se no mensem de kaya kitu abi onya mention no question be say on say edru bre bi a yesu Kristo nsem na waka no enye trasa o okay maka kire o say okasa e wa bebum ye ha de na yesu ne asuafo no na enam ena obi ye say okona wakwa atake yesu Peter ye dey otwa na so yesu ye dey odisi asabe no ka kire no twese kan no usika American say bi kire o e kire wo say odo ehu hia okay adentina yesu adentina ko bi ebe atake yesu na Peter atuna so no nka yesu anka say why dey pa abo nsem okay wakoma me de better me kire wo say okay yesu nsem no e kasa bebu wan di kodi ante ase a wo fa ne tra na wo gyina so ma wo ha bi ayede ato o ka se mbi se obi bo so ba ko a den ha na fa ha so den ha ma na otwa sent obi se ne obi abo so ti bi de ha ma no ne wan ho ya waso bi si on se ne nyina ya ho brase eti ne se le osi e ka na nsem no wan ho ya obi mistake okay enti no yesu de ne nimru so jamaaya no ne nyina ne se odo okay prophet Isaac ne krakra ne se sofo de eno ensem de eni kwan se etena wo tache ma so dabi se wo yi na kwa sa na ti papa last words ne bia wo number as we be hwehwe wo kira kwan but then my last word asama me kan say send the adifuduma tie send asofu koduma tie no
enya honam de esa o nti se onyankopon afre wa meslew tintitie yie ansana oba out e da be adwuma ebi se onyankopon efre Moses no ordinary fan titie mu 30 years ene de obi se kire ya na watan ba wona se bi wo de kan kwasi asem e ba mo chew nyamema ina mo a mo fra mo sa sofo e be du se mo so mo fa titie mu a e popom na mo nyame asofo mpanimfo a mo nim de fo ma fa mo fa kire mu na mo so mo ntimi ma yehye ansa mo timi aba field onyame ehira mo na onyame emoaye fa mo chew sofo menome hira onyame ehira ye fa kunya rezo entia sof pani ba ko Apostle Dr. Israel Hadassa Austin Israel oh to US of A onyankopon hira pa momi eni abibiara omo a wode ebo me patia na esomi eni kese pa na afi mame am grisa ko so jemfu a wa gna bedo mase nyankopon hira in fact on family agro okay abana bia no eno obo me support o ministry no no etumi e kama okay papa my number 0559698229 onyame hira amen. Abusia Prophet Anderson ene no ahwetwe enkomo no na wo kire se difo de ne wo se oda na di ema yehunu ene honhoma ba eda di ni wodo abodochere ene ne keka ho na eno mesem de wo ye difo a wo se uyi no akwa we ene ne nsem a ode atudwa mame hu comment e wo video yi ase afi too much GA special so be subscribe ade ama page no mi abe on so sa no upload bi aba sa ebetimi aka all the social media handles okwa too much GH eya kai so obe like no wa share ama wo nua bi so enye bi ahwe edini de eye ba kope eno a ene dark gold mackerel